Mushana Production. Nakuja unishana kushitama. Referenda ra? Katari umuntu buhoro. Ni nyenda referenda nwendi kwenda. Kayaza kureba be cyanga. Ngweno referenda. Maze magenzere yakwata mukamusinguze fakazi nabana yabatwara abapangisize njo. Omwana omwe batuzengwarya. Kutugire kuchondoza. Reverend nwabe na ndaputasiyo mukazogwe muko mugenzi konka bujya munyanya zakayi ne sente yamusingamani yagiraki yamutwara bagwana bakoregana nambwenu nogo mwana waresa no wa reverend kurigiro kutuchondorize una mazima nakuretera kateteyi kari kwata akateteyi nakawe mukazi wanje kwarare cyo nakushobeza inkushabo nsasire konka akateteyi azefaka nimbaza ukumoza mwarefaka ziyawe Hatto chimpakatini sakona. To chimpakatini sakona. Hebyo mjor kwego Mothers Union. Umuntu okura Mothers Union umukanisa yona. Hebyo mjor kushomesa abantu. Mweshi nyangu wantero muri Yesu ningo muri Satani. Wantero muri Yesu ningo muri Satani. Masibiro kumushana nguntera nija nkuretire kirabo. Mwene wacu kwati chitete china kuretera wachintera. Mweshata nda kuretera chindi. Cyo chikwenda kumanyecho. Bana banje. Aba Yesu bakundana. Aba Yesu rugaba, aba Yesu bakundana. Mwana utesha we yanjye. Aba Yesu bakundana. Aba Yesu rugaba, aba Yesu barya kamwe. Aba Yesu bakundana.
Agaruka? Yego. Nagize kureba muzeyi. Tinko manyo bari nkariyo. Muzeyi ari mu compound. None nagize kureba. Muzeyi wari yoshi. Yego. Oburwire n'ubushake toryota. Ninkaburisho. Yego nkane byamakaganye. Nenki kanindeba daradaro tashemerirwe no shanka atari geneki. Nebye bitahaho burisho. No manyise bibyo mukamwana. Muzeyi utera rikera. Nimangu ruhango gutukushaba. Nurahanga taremererwa. Kandi nuruhango na yesigire. Mazima nuruhanga rukukiza byone byo kurebira iby'amani byo kurebira inke by'amani wabihindura bicwabusha ate noreba buriya kutwarigira twashaba nyunka genda nimangu esubi nibitekoko ate kunashikire kunahereze kubutwahereze kushaba kandi nuko kugira ntikangaruke twongere mu kushaba akwa biburu negera Mukubaro babaro babiri umuruma tayishura mushanjuri nyirirwa mushanjuri kubaro babaro babiri ninga bashatu baye kunganya bakazo mu misho ganje nanye ndi abaho kibaru kushaba kandi nagira ati nanye ndi abandi hagati yabo wampurira muzeyi mbona utatina ari hagati yito cyone kiturashabe nateko kucikora urutaro rurabeho nateko kururwana hotera rekera bwa mukamwana wawe ushiri ayino mutuma gwinganaki naruhanga nabasa kumuhindura amaka gawe nabasa gakora gigo norebe mwagarukana no mwana wawe na mutabano wawe ushange enju yanye ijwira amashemererwa ushange buri kimwe cyo nakimaririza kitereriza mwene utera rekera de Bible nukwere kugira nyo ehinkugumira mu Bible mu kitabo cy'ebiragiro ishura 28 ebiragira shura 28 nagira ati wabazugu bawe barizuru umuhanda gumo pe kunganyizo misho gawe konka Bible nege ngwari yabatera misho gawe abatera abahenda bamareho mwene utera rikira nabasa kuterege ndwari ryo mu magara gawe yakwasire nayo no muzugu wawe etere cyo cyakwasire mukamwana wawe kikamutabura etere buri kimwe cyona ninkimanya unurango w'amani kandi ururango w'ubushoborozi mwene utatina kandi utera rikira babe no manya ngo izoba ekiro watwira kutegereze kandi ature nakumanya natekwa kukorera mu izina rya Yesu ate kitwaza gukora naza kushabira kuko yaze kumurwa mu babiri naza kushabira rero turebe ndebo ko ndagende yitureze tushabe mukama w'igurunesi mukama w'ubushoborozi kuko waze kuturwa babiri bashatu umisho gauri yabagati yitu takushabira izoba ijuza hagati yito mukama kuko waze nko kiturushaho mu izina ryawe cyo norakikora reba nisha babo mushijogu kajya kumurukwata abarwire mu izina ryanjye niko wakigambira umurimo kwikubina mukaga otukumurkwata abarwire mu izina ryanjye abarwire abo bariyakira ne namutahenga reje mu izina rya Yesu nindagire ndwari shitamye muruwe okushohora okugenda kwerebera yemizumu ngahibama no bushoborozi umuruki 10 okorbatama ni gona agestane nemizumu yono kugishohoza ninjiragira mu izina rya Yesu okushohora ere ninjiragira kushohora kurgaha amushijogu mu izina rya Yesu no moyo gukubena kwato mukamwana ngukamubuze mirembe ngukamuretera entaro ngukamuretera kuyomba ngukamuretera kumujuma no kumugaya mu izina rya Yesu ningubinga nindangirira mirembe mu njeje ndangirira amagara marungi ndangirira amashemerero enjeje mukama ninkweta kubani washitamo muri yo kashitamo miryango yayo ukashitamo mbishenge byayo hazo kabani wategeka ukagarro kitangara omunjeje omhanda yayo izina ryawe kayebo Ekitinisa webare mukama webare tata twashaba byone turo mu izina ryawe Yesu
amina Amina. kirata amina Amina. nimanye ngo hatukurugera izuba muzeyi wakira nimangu kurugera izuba muzeyi mukama yacu kora wakira mwene kankureke mbengarukire turebe tuzakuba tuganira ninja kuba ni ninde ubundi agaruke mukama kumkumire kare bana Mzee. Mzee. Mara kuletera fruits. Wala mwana. Ndeka nkwimutseho? Musa. No, yimutsa. Kare. Ndeka nkurisaho fruits? Wenda kwerisa? Kwerisa mati mukizira. Mukama no wamani. Kare reka nkureke. Mbere ngarikirayo kaki. Iwe kamicha. Wanje mzee. Garukana mwana wanje. Stama. Stame. Kare. Nenchi koje iwe kunurira nenchi. Tokureba ngo nishaka muri zo tenyine shonga mazima. Tenyine shonga mzee. Njya fruits zawe nyo tenyine shonga. Manyamana wanje nanyi yo muntu nimba ninkureba ndeba ntu ekikuzireho ngambiro tanshirika mwecha tuma nakweta nyendo ngambire kika cyawe Ekika cyanje. Nyo kuna bene nkura. Nyo nkashanga nintura na shwento. Abazere bangitinda bashangireho. Shwento. Niwo wanyorire kare. Nashwerwa. Umusheja wanje musinguzi. Kutuwazara abana babiri. Ko mukama nakankwatsa. Yatera omuntu mukinabiro yafu. Mazara na muramukazi wanje ebintu byona babitwara. Enjo twabenzi turamu. Ekeyo imurumu. Naye bagitwara. Ne motoka byona bikabyo yo murumo byona babitwara. Abana wanje umura. Abana wanje. Okubona bona ati yo mpera umwana wanje. Abana banje ngatsika nabahereka. Omanka muhereza Reverend Mugusha. Reverend Mugusha nawe wabe naenda kuntaza. Kunkatikirabireho. Onisho mwana wanje nkamuhereza Nyakato. Munywani wanje wako Dr. Nyakato. Akari munywani wawe. Obakahikayo. Tinkumanye. Nango Reverend Mugusha we nkamwehera we nimanya ngo akahikayo iki. Ugoje wa Reverend nabaye hati. Tinkumanya abana banje babarije. Mwana wanje umura. 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 Hati. Gumze. Nanya nkaba njyaho bwo kundebera aha. Nyine bintu. Nampa na wanje ankahereza mpumuza umukama wawe. Hati nkaba nyine abana bashatu. Babiri bakabona bakayo mu boarding bari kurara ishomero umukazi wanje yaza kubenda n'imotoka babiri n'umukazi bagwa accident bafa bo asigaraho mu muzogu mukama wawe
kanena ku muzehe mbwenu ngo mugiga nyire ibintu bingi uhumuro gumire kandi uhumure mukama tuyambe kandi no humure muzehe buri kimwe cyona nkiza kubaje unyambire munonga abana muzehe ibyo koze byo na nimire barabakozi bizire bagenda bagenda konki we hanganire yo nancho ndaje nti humura muzehe nyowe niwe twari nari abantu shane sashonga utakafayo rangaruho konka chinde kugambira kinakuburiza abantu bekika cyawe nanyenzire ngambire bona haza no basa kushanga abanywani ba uhaje wakugira mu mugasho ngo kunakugambira haro Reverend Mugusha ubwo benenda kuntazi we namurira none atigira umwana wanje wo kubanza umwana wanje wa kabiri akatwara Dr. Nyakato haza kare munywani wanje munonga kwiha mbene kwiho mu mbuto twashoma hamwe nyoko na sina ya mukaga narwo mwishobe konka bakagumiza amahaza yashoma go bushaho hariho na faza aho nabire nshoriro musheja wanje no wabere nafa aho munonga mbono mbizibu binabe nindabamo no wabere naje kunyamba Reverend Mugusha na Dr. Nyakato hamwe na faza abo nibo bantu banje baheye munonga nubu nakugira cyuze ubu nibo bantu bo kubanza ngambira niba umuzehe konka shi kankubuza muzehe oyenda baki hati ecyatuma nagira nyenda bukika cyawe nogire kizibu yego haburo wakuyamba yego muzehe mbweno bantu bo nabasa kuyamba nareba ntifaza nabasa kuyamba kukira abandi buwangambira bona no manyisa ki humura kare muzehe mbone kankureka yo fruits nyo ngarekayo abanyamadamu yanshanga atfika birungi yo fruits zawe ninzagaraka ninkureho kake bwanyuma kare Mama wanje kama wetakwenda kunywa nywa cyaye byako mukama biryo Chiko pare Reverend anaita umuntu ndafise chiko uriyo munywa chai azanyeyo mama natashanga kumpa chai nenja tuwanywa chai yego je tuje